Zamling Kangsar Shube, Nintung di Sensi Nanket Sangmala, Jagar Dorjiling ne, Nato de Le Shugi, Tene Kesa Nge Yolo, Karayo Barka, Gi Korla, Nyekinan Sola, Shube Kabla, Party Chungsong. There was an obstacle. Chechang ta dinge tring di gyobo di mutu ne kina sula shuya yin ta karichu gore yolo la kebe mite kebo wise keche kebo samlotang kebo wise samlotang kebo Tinde yoresa keje shebe kabla keje she kebo ani mission da tang tun kebo someone good in getting along with others tinde yoresa tine articulate sana khadebo khari na yang keje chik she chucho khadebo yoresa yana kecha she kebo panaro pore kecha she kebo shida yoresa ta deso yolo la kebe khangsa de yonten yana lecture positive points good qualities yonten gun lecture positive sides deso resa tine yolo la kebe khangsa chik talented jonpo khari chena yang jonpo yoresa tine ambitious shibe na ta migul chimbu dinde sunge maong pala nga gyagar gi silun chigi perna nga chendik pa chigi yang na nga amchi chigi se dindegi migul chimbo yolo la kebe mite so migul chimbo yoresa tine conservative sana ta peke la labdam tites khensa wo yore leba sana brain jangku sana green brains na when this copper oxide it changes from yellow to green. In that sense, green brain means people of believes in all thoughts or old beliefs. Tindala leba jangku labgyore ta Nepali le shube na leba sena magaj jangku sena hariyo sena jaba taba mati कस लाग्छ नि कस लाग्दाखेरि त्यो पहिलो देखि हरियोमा परिणत हुन्छ त्यसरी पुरानो विचारको मान्छेलाई लेपाजङ्खु भनेर भन्ने गर्छ तिने virtuous na chultim sung sena pena che marungwe chawa pena ara tungya thama thenya dindegi laga notul macheken dindela ani virtuous tak gilsi khana chaya gilsi pheke kingi yoba yena shada shola inji changba yena yang pento nangirda chultim sadata chidang anje chultim sina moral conduct sin inji kela tese gyore sung sina to guard someone who guards one's moral conduct someone who safeguards
once more contra chultim sungen sigiyore 다 창마퉁게 아라마퉁게 쇼박 마체켄 딘데 제 마룽웨 차와 마체켄라 chultim sungen sigiyore 딘네 excellent test sena tangaran chule mixel gi chik kaya mi du tin yang yakduk yewa chetuke yakpo kharire dukcha kharire di yewa chetuke perna tingdu ta duglo chik imbe na duglo khande chikla yakpo chigi yore duglo khande chikla dukcha chigi yore dinde ge yewa chetuke khari yakpo chigi yore khari dukcha chigi yore di yewa chetuke la ani excellent test yakdu yewa chetuke che dine reserved shube na dai kananzo gelsi pyoge kingi yoba che ya inji kingi mewa ina 아니 다가 슈발레 깨직 장나 야가 요래 제상 리저브스나 칸용용 깨자용용 깨자 망보 마셰켄 딘데라 리저브드 르기요레 다 인지결 양직 인트로버트 양세게도가 인트로버트스나 깨자용용 셰게 깨자 망보 메바 reserved getting new yoresa tena fortunate sode chembo sena ta pyogerla sode chembo sena 직 세강 아니 미데 sode chembo sena di 두유른보 mid peso de chembores la bayina a fortune which is constant from Tibetan point of view fortune is something that lasts forever till one dies di so de chembole biore so the chembo the fortunate indicate like nyeboshitado tena admired by others ani mission da myongiyore karechen myongiyore sena korang mission da dang tun khebo kecha she khebo lega junbo ani chultim sungken yatu yawa chetuken ani khamangbo meba khamangbo sena talkative kanyunyu sina reserved kanyunyu inza midzu ta lecture de zola tene sode chembo inzang mishanda gi möngiyor samata manaro mona mönsina to aspire to be admired by others mishanda gi möngiyor ngayang konungsi yinro chena samyagi chigdla pögela mön sigyor mön di chachigre it is a verb in Tibetan ani mishanda gi korala mön gi yoresa karijene mön gi yorsana koran children sungtu gi yore yagdu yawa chetu gi yore sode chembo yore jombo yore khadebo yore ani mishanda gang tunkebo Tindre yimbala tenne mishenda ki mungi yoresa. Tine trustworthy. Lequel worth trusting. Lequel to trust worthy of. Lequel ta Quran la yije cheoba lequel doksen che gugi mare lequel
tinde yoresa ani gelsi chong gyabaina good in business chong gyabaina chong la lamdo yung yakpo yung gresa chong la lamdo yakpo yung gresa tina ta lecture mangbu du da yorlo de la lecture mangbu shida du lecture sena positive points good sides lecture tina keep promises tati kala khako shida rwa phege la to keep promise la kha che sigla neken kha che sigla ne to ken kha che sigla neken sena ta inji kela tides sigre rengire deshi kebe na someone who can stay or abide at their word which is cut off from one's mouth khaje sigla neken दिएको वचनलाई राख्न सक्नेलाई खाचे सिक्ला नेखेन मुखदेखिको निकालेर काटेको शब्दलाई त्यसैमै रहनु सक्ने खाचे सिक्ला नेखेन त खेलेन छेबे चेला अनि खाचे सिक्ला नेखेन tinda meeting the resa khrancho khelen cheba yina ani khache chikla negi yo resa tinna lucky phege la khandis la boresana lungta thobo wind horse high lucky lungta thobo shira yo resa ta lungda dang sode chimbola khebar karyorsana lungda seadi nimata par chik nang hintigi yo mare it fluctuates from day to day from time to time and fortune from Tibetan perspective it is lifelong quality and lucky is not constant it fluctuates. If you are lucky today, you may not be lucky tomorrow. So, lungda sana luck, it fluctuates. Sometimes it's good, sometimes it is bad. Ani lungda thobo yoresa. Ani take calculated risk sana samlo yakpo tangchene nyanka kher sana to take risk nyanka kher technically carry risk in Tibetan ta ya mitsumne tinde mikchumne nyanka khigi yo maresa samro yakpo tang chi gyap to calculate chi gyapne ani yakpo yore samna ani nyanka te khirgi yore sa ani tender to loved ones ta kora pena korangi kasala shashin chimbo shira yoresa jik tabdun chegen sorobo member simgi tingne ani shashin chimbo yoresa ta ngarancho tidam ngarancho chizok nangla tabdun chegen mangbo yorba kagi mena yang kagi du do chicken pe mangbo yorba ina yang yulo lakebe kangsa de simgi tingne kabo chesala semgi tingne kabo chigi yoresa ta yolo la kebe mitso la yonten mangbo shidado yonten good qualities tena moody
ta kyoncha ruba moody sena negative point ruba kyoncha moody yoresa ta pyogela moody khantes lagoresa na yarke namshi nangshin like the weather of summer unpredictable it's raining now and all of a sudden sun shines so moody मा चाहिँ भोटी भाषामा समरको दिन जस्तै समरको मौसम जस्तै अहिले घाम लागिरहेछन् 2 सेकेन्डको बादमा पानी पर्ने पानी परिरहेछन् अचानक घाम लाग्ने सो भन्नु नसक्ने मुडी यार्के नम्सी नङसिन समरको मौसम जस्तै समरको दिन जस्तै त दिक्यन्छ रबा मेदी हप्तेकाला लुङलाङ हप्तेकाला गा दिदे खुराङ गिरङसिन रेसा तेना consited tawa thombo poba chembo jingba bombo tan twenchik mingi namdang tawa thobo poba chembo ta conceited labaina karsa proud tang chikbarba ya karsa injikela dites lecture nangshin telche kya payina someone with self respect sineta so tanang thungchok la raklegi yorba so samchul la raklegi yore tawa thopo senani chikchena kyoncha re chikchena ni lecture re tanganchu tawa thombo laguyore poba chembo laguyore jingba bombo laguyore tenjik mingi namtang re ani tranquil life sena midi yolo lekebe midi ngangda chabo yo marasal hulu chene musical ki magic resa ko sode chembo yorba 제장 코란 흘려체네 미지켈기 요레사 아니 placid existence 아니 당아란츠 벽에라 hö보 양력요레 규마링보 남다시라메게 밀hö보 아니 시대낭네 미지켈 두게 nangda chabo meken la placid existence chene inji kela tindes telche kyap ku duga chene da chetok yakshe life friend spouse bura kita buri abo यो खरायो बर्खा अब तामाङहरुले चाहिँ बिरालु बर्खा भन्दा रहेछ यो चाहिँ गलत हो बिरालु बर्खा भन्ने चाहिँ छैन यो हाम्रो यो जन्म कुण्डली जुन चाहिँ तामाङहरुले विश्वास गर्ने गर्छ त्यो चाहिँ कोरिया टिबेट चाइना भियतनाम सबैमा यो एउटै हो चिवा लाङ ताक यो रुक डुल ता लुक टेल छा खी फाक भन्दाखेरि बिरालु बर्खा भन्ने चाहिँ छैन र तपाईहरुले त्यो चाहिँ अलिकति सुधार्नु पर्ने जस्तो देखिरहेको छु बिरालु बर्खा भनेको चाहिँ कोरियनमा पनि छैन जापानिजमा पनि छैन चाइनिजमा पनि छैन कुनैमा पनि छैन
त्यसैले गर्दाखेरि अब खरायो बर्खाको मान्छेले बिहे गर्यो भने यदि केटा हो भने केटी चाहिँ सुँगुर बर्खा कुकुर बर्खा कि त भेडा बर्खा यो बेस्ट पार्टनर चाहिँ सुँगुर बर्खा कुकुर बर्खा र भेडा बर्खा यो तीनवटा चाहिँ बेस्ट हो सबभन्दा राम्रो अब यदि केटी हो भने त्यस्तै हो केटी हो भने केटा चाहिँ सुँगुर बर्खा हुनु पर्यो कि त कुकुर बर्खा हुनु पर्यो कि त भेडा बर्खा हुनु पर्यो त्यसरी अब subject-ma ta ngaranchu dor dunisya bayina kyun meba miyo mare कमी नभएको मान्छे छँदै छैन र यदि खरायो बर्खाको मानिलिउँ तपाईको बुढा खरायो बर्खाको हो घमण्डी छ भने त्यो राम्रो नराम्रो सबैको राम्रो गुण उसको कमी सबैजनाको हुन्छ र उसकै नेचरमा यस्तो आउँछ र तपाईले उलाई बतलाउन सक्दैन त मिदि खराङगे छड्रोदी पेना केमेन्दी योलो इम्बा छाशा अनि त दे योलो इना तावा थुम्बो योरे पोबा छिम्बो योरेस लगिहरुबा त दि पोबा छिम्बो छडा दुन्ये मराङगे कोमसी दि गुरगुगि दुसमने खराङगे थाप्से छेबा इना अनि nang ani khangbe nangla nyokta yongya mato ani khorang lai gyubatang thugi mare thaganen si khrang la yang lecture yang yore kyencha yang yore khrang gi choga yang na kemen la yang lecture yang na kyencha yore di khorang gi rangsin la yebe siga de lecture ina ina yang da kyencha ina yang da di khorang la ta dawa nima karma gi shuken thepche khangsa de